Luna o rapeleng a re sesi ka re a re utlwile wa re Malimpopo ba o tshwere yane ka hare wa mona akanyaka motho yo a re e tla Rustenburg re tlo bontsha ho rona ma Rustenburg re tshwara batho yang ka okay tshome ka ma Rustenburg ba mpiditse ba re tshome e tla ka sethunya e tla ka bona e tla le dumo e tla le ntho engwe le nngwe ho nyewe ba re tshome ka di 24 tsa May e le Saturday ele ya bitrikwa ko the Republic ba re ba hosta chomi ba na le buffet ticket bona ya 500 n include a buffet include a revenge diaries include a good music include a what the hell so chomi ba re di ticket tsa bona di ko computer ticket o ka nna wa ya ilo di reka ko kae ko Shoprite as well so go mal a re lo jang re lo groovang and then se re fetso groover re another day another akamonya ke moleche ay ba re moleche wa akamonya ke moleche ngwana mma ka so shobi ya ka bana go Rustenburg ya computer ticket o ilo reka ticket or o ilo reka ko Shoprite chomi because to hello hambelecha what chomi a shiwe ticket ta bona ba re bona 500 ena include a buffet include a complimentary drinky le di revenge diary tse di sa feleng live in action le go itse mangwa kwa le kgetho ba simolla ka 12 o'clock mara dijo tsa bona ba ilo di serve between 1 p.m. until 6 chomi ke tlo bela link on my bio click that link o yo ko computer ticket o reka ticket nna lo ena re kopana ko Rustenburg because what the hell wangu so big